Najviše me zainteresovao razgovor kada je zvao nekoga iz islamske zajednice i tražio od njega da u džamijama pričaju ružne stvari o Bakiru Izetbegoviću. Što me stvarno ponuklo da ovo kažem, kad je pričao s ovim ljudima iz islamske zajednice da trebaju u džamijama da što više govore protiv Bakira, da će on na sve moguće načine preko svojih veza pokušati da se s Bakirom suoči na televiziji, da na televiziji iznese sve ono što on ima da kaže protiv Bakira. Samo vi, narod, trebate kroz to da provučite. Narod je stoka. Narod je stoka. Narod je stoka. Narod je stoka. Kad sam te riječi čuo od Rejsa, koji je bio Rejs, da on svoj narod koji on vodio 15 godina, da on naziva stokom. Narod je kao je obična stoka, narodu samo treba kroz uši provući, narodu treba reći, Bakira treba srušiti. Priču i potencirao koga je god zvao u Sarajevu, s kim je god razgovarao, jedini cilj je treba samo srušiti Bakira. Ako treba i sa Lagundžijom u koaliciju, i sa bilo kim, i sa Radovićem, sa svim u koaliciju, samo treba srušiti Bakira, treba srušiti SDA. On se bori za vlast, a ne drži do svog naroda, jer ne zna svoj narod stokom. Isti taj svoj narod koji je njemu vjerovao toliko vremena, gdje je on bio prvi čovjek, gdje sam ga ja cijenio. Cijenio sam njegovu funkciju. I vidio sam da je samo njegov cilj osveta, da nije uopšte njegov cilj ni država, ni narod ni bilo šta, nego njegov je cilj jednostavno samo osveta. Ukoliko treba, ja sam spreman s njim se suočiti i pokazati dokumente da smo istog vremena, istog dana bili na aerodromu i opisat ću 100 gdje je sjedio i dok je razgovarao telefonom, da ne bi trebali uopšte razmišljati da daju glas jednom takvom čovjeku. Angažuje i ljude u islamskoj zajednici da se u džamijama govori protiv čovjeka, sina našeg predsjednika, protiv čovjeka koji je sada član predsjedništva. Znači, o kakvom jedinstvu mi govorimo? Pa nikad nije bilo manje jedinstva među muslimanima i bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Nikad manje. Ja sam, 11 godina sam vani, dolazim svake godine i sve više i više vidim da je raskol među bošnjacima, među muslimanima. Ako ovako nastavimo i budemo slušali ovake kao što je on i naš će i nestati ovdje. 12. juna 2014. godine sletio sam u Istanbul po istanbulskom vremenu oko 9:30 ujutro. Pošto letim biznis klasom, znači korištenje restorana na aerodromu Ataturk. Besplatno, znači hrana, piće, sve je besplatno, odnosno nije besplatno, to je uključeno u kartu biznis klase. Pošto sam imao 2,5 sata do leta aviona za Sarajevo, normalno htio sam da iskoristim restoran. Ušao sam u restoran, sebi sam točio kafu, sok, čuo sam razgovor na našem bosanskom jeziku. Prvo mi se učinilo da Turci nešto objavljuju, tako je bio gromki razgovor. Malo sam se okrenuo, ugledao sam čovjeka, sjedi za mali, to su mali stolovi, stolice, fotelje, okrenut leđima. U prvi moment nisam mogao poznati ko je s leđa. Sjeo sam iza njegovi leđa za drugi sto. Kad je završio razgovor, ustao je, vidio sam da je to Efendija Cerić, nekadašnji Rej Sulema, Mustafa Efendija Cerić, koji je bio Rej Sulema prije. Jednostavno nisam na početku obraćao pažnju, vidio sam da razgovara o nekim političkim stvarima. Kroz te njegove razgovore i pozive koje je vršio prema Sarajevu, shvatio sam da on ima namjeru da se kandiduje za člana bošnjačkog člana predsjedništva BiH. Znači, to je bilo 12. juna. Kroz te razgovore njegove koje on vodio, vidio sam da on leti iz Jordana i da trenutno radi u Jordanu na nekom tamo fakultetu, predaje honorarno. Najviše me zainteresovao razgovor kada je zvao nekoga iz islamske zajednice i tražio od njega da u džamijama
pričaju ružne stvari o Bakiru Izetbegoviću. Zato što mi je rekao da se to priča u džamijama. Znači da se trebaju angažovati ljudi, i to fino je naglasio, oni naši još koji stoje u prvim safovima, da trebaju da prošire priču, da se priča o Bakiru Izetbegoviću, da se pričaju najružnije stvari o njemu. Čak i u tom momentu tom čovjeku i rekao svaka čast njegovom babi rahmetli, kojeg on i dan danas poštuje i cijeni babu, ali jedini njegov cilj je srušiti Bakira Izetbegovića. Čak je znači za sat i po vremena napravio je preko 10 poziva raznih za Sarajevo. Vidio sam da zove pretežno ljude u Sarajevu i ljude je zvao koji su angažovani za tamo komisije za članove predsjedništva, gdje treba kome se šta obratiti. Zvao je ljude šta treba da prijave o imovini. Između ostalog, o imovini kad je razgovarao sa čovjekom, ovaj mu je vjerovatno s druge strane, jer pretpostavljam da su odgovor bili da mora sve prijaviti ono što se vodi na njemu. Spomenuo i novce, on mu je vjerovatno rekao s druge strane da mora prijaviti novce koji su u banci na njemu. A onda je on odgovorio, jel moram prijaviti one koje imam kod kuće. Ja sam onako u tom momentu razmišljao, htio sam se sa njim našao, htio sam mu reći, pa po te novce ću doći ja tvojoj kući da se ja i ti raskosuram, ali nisam ga htio prekidati. I šta mi je najviše ostalo? Što me je stvarno ponuklo da ovo kažem, kad je pričao s ovim ljudima iz islamske zajednice da trebaju u džamijama da što više govore protiv Bakira, da će on na sve moguće načine preko svojih veza pokušati da se s Bakirom suoči na televiziji, da na televiziji iznese sve on što on ima da kaže protiv Bakira, a ovaj mu je s druge strane govoreći valjda mu je davo neke odgovore da je sad teško kao narodu, znaš, pričat ovo narodu je dosta svega, a on mu je samo ponovio, samo vi narodu trebate kroz duši to da provučite, narod je stoka. Kad sam te riječi čuo od Rejsa, koji je bio Rejs, da on svoj narod koji on vodio 15 godina, da on naziva stokom. To klinem se s sobom i svojim zdravljem i svim do jučerašnjeg Rejsa. Narod je kao je obična stoka, narodu samo treba kroz uši provući, narodu treba reći, Bakira treba srušiti. To su njegove sve, samo je pričao i potencirao koga je god zvao u Sarajevu, s kim je god razgovarao, jedini cilj je treba samo srušiti Bakira. Ako treba i sa Lagundžijom u koaliciju, i sa bilo kim, i sa Radovićem, sa svim u koaliciju, samo treba srušiti Bakira, treba srušiti SDA. I poslije sam iz njegovih razgovora vidio da je njegov cilj srušiti Bakira i srušiti SDA iz toga zato što nije njega SDA podržao za reizbor Rejs Sulejme Cerića. Jer to sam sve iz njegovih razgovora, znači to mu je glavni cilj i to je njegova najveća ljutnja na Bakira Izetbegovića, na SDA, zato što ga nisu podržali u reizboru za Rejsa ponovo, kada je se birao prošle godine Rejs. To je emocionalno, to me je stvarno ponuklo i kad sam to čuo, da li vjerujete da sam se jedva suzdržao da mu ne kažem, i poslije kad smo izašli iz tog restorana, on je mene primijetio, jer mene nije baš tako ni problem primijetio, jer malo je ljudi ovakve konstrukcije i na aerodromu, i kad je vidio da stojim sa njim na ulazu za Sarajevo, on je cijelo vrijeme gledao u mene, on nije pogled da skidao sa mene, vjerovatno je mu došlo u glavu da sam ja sve to čuo, šta je on pričao. Iznenadlo me, i ovo da kažem, iznenadlo me, nije sjedio u biznis klasi, koristio je restoran biznis klasi, u biznis klasi je sjedio čovjek Arap. Arap koji isto, vjerovatno, u islamskoj tamo, najvjerovatnije možda Jordanac neki ili nešto, jer smo samo nas dvojica sjedili taj dan u avionu biznis klasi, on je sjedio ipak tamo negdje. A toga čovjeka koji je sjedio u biznis klasi, njega nisam vidio, nije bio u restoranu, ali njih dvojica su poslije na ulazu za avion, za Sarajevo, stajali su cijelo vrijeme zajedno. Znači, on je koristio, najvjerovatnije da je koristio kartu
od ovoga čovjeka da uđe u restoran biznis klase da bi mogao obaviti sve te razgovore koje treba da obavi za Sarajevo. On se bori za vlast, a ne drži do svog naroda, jer ne zna svoj narod Stockholm. Isti taj svoj narod koji je njemu vjerovao toliko vremena, gdje je on bio prvi čovjek, gdje sam ga i ja cijenio. Cijenio sam njegovu funkciju. Više puta smo putovali u avionu. Više puta i cijenio sam ga, ali tada kad sam čuo da je on svoj narod nazvao Stockholm i vidio sam da je samo njegov cilj osveta, da nije uopšte njegov cilj ni država, ni narod ovaj, ni bilo šta, nego njegov je cilj jednostavno samo osveta. Osveta za ono zašto nije prošao, zašto je vjerovatno mislio još da treba da ostane. Ništa velika razlika između onoga što se on predstavlja javno i ono što je rekao, misleći da niko njega ne razumije i ne zna šta on govori. Sve se to da provjeriti, ja kajem, ukoliko treba, ja sam spreman s njim se suočiti i pokazati dokumente da smo istog vremena, istog dana bili na aerodromu i opisat ću 100 gdje je sjedio i dok je razgovarao telefonom, čak mu i telefon iPhone 5, iPhone 5, telefon, dobro sam zapamtio, i kompjuter je držao pred sebom, cijelo vrijeme radio na kompjuteru nešto. I kajem vam, tad sam saznao da se hoće angažovati, jer nisam uopšte znao, jer ja tu nisam bio od marta mjeseca, nisam ni znao, i saznao sam da u međuvremenu on radi u Jordanu, jer i to nisam znao, jer nije me ni interesovalo. Jednostavno, ja sam čovjek koji sam u inostranstvu, vani sam radi svoje, da svi ljudi koji imalo misle svojom glavom, da ne bi trebali uopšte razmišljati da daju glas jednom takvom čovjeku. Pa znači, on sam laže sebe. Kako je jedinstvo Bošnjaka kada on angažuje sve one koje on još smatra da su njegovi, da su njemu počinjeni, angažuje i ljude u islamskoj zajednici da se u džamijama govori protiv čovjeka, sina našeg predsjednika, protiv čovjeka koji je sada član predsjedništva. Znači, o kakvom jedinstvu mi govorimo? Pa nikad nije bilo manje jedinstva među muslimanima i Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Nikad manje. Ja sam, 11 godina sam vani, dolazim svake godine i sve više i više vidim da je raskol među Bošnjacima, među muslimanima. Ako ovako nastavimo i budemo slušali ovake kao što je on i naš će i nestati ovdje. Čak i pitao ovoga čovjeka da li treba da prijavi svoje prihode koje sad ima, jer kada ja radim, on radi honorarno. Honorarno radi u Jordanu. I ovaj mu je najvjerojatnije odgovorio da to ne mora, jer to nisu javni njegovi prihodi, jer on i dalje se vodi u islamskoj zajednici, koliko ja sam iz razgovora vidio da se on i dalje vodi kao član islamske i prima najvjerojatnije platu tamo, ja ne znam, mislim, ne znam ovdje šta se, kako se radi, gdje, ali on je sam rekao da je to honorarno radi i ovaj mu je odgovorio da ta primanja ne mora da prijavi. Pa ja se zovem Mesud Duvnjak, rođen sam 3.1.58. Inače, po struci sam građevinac. Radio sam po mnogim zemljama svijeta, znači od Iraka, Libije, nekadašnjeg Sovjetskog saveza, Njemačke, sad, evo, zadnjih 11, po cijeloj Jugoslaviji nekadašnjom sam radio, zadnjih 11 godina radim u Rusiji. Pa često, rekao sam ti, najmanje 4 puta godišnje. I zato sam se prije sa njim često sretio, baš i on je često, dok je bio obnašao funkciju Rej Suleme, često letio i baš mi bilo drago onako vidjeti čovjeka u to vrijeme, ali sada kad sam ovo vidio i kad sam svojim ušima čuo njegova razmišljanja i šta misli o ovom svom narodu, neka je ga sramota. Ja, znači, sam dao svoje podatke i gdje sam i šta sam i gdje sam radio i gdje radim i nikakav nije problem. Za mene je 200 maraka malo. Meni da je neko za ovo dao
između nas ne moraš to snimati. Da mi je dao 100.000, ja ne bi pristao lagati, jer ja nisam čovjek od laži. Znaju oni vrlo dobro koji gore, mogu vam iskreno reći, za ovih 11 godina ja sam sa prostora bivše Jugoslavije odveo gore 500 ljudi. Od tih 500 ljudi sad radi oko 150 na prostorima Rusije. I svakog to kad pita o meni kakav sam i šta sam, ja vjerujem da ne bi se našlo 1% da kaže da sam lopov, prevarant ili lažov.